Da mar arkol kerwit ukailin Mbappe batu Erling Haaland haka jingmi medan kebaningkong haka World Cup. Haka ba ukailin Mbappe menta wa simpa seru wat ya upile batu Messi haka jing yo tap gol buntam haka FIFA World Cup. Kadau Erling Haaland kadang day ke jingmi medan kebaningkong haka World Cup. Kadau la kerwit hadu arkol Marway. Hak baka Norway kelapen limno ya ke Irak hadu saulo wekol. Kadba ke France kelapen limno ya ke Senegal dalai la wekol. Hakaba lingba kini ki arkol kiba kalin Mbappe la yo ne kamit mentau lawan kedan ke balai haka jing yo tap kol buntam haka FIFA World Cup. Keba udang duna setang arkol pan yarengkat padu close kata bal yo khat rukol. Hakaba kalin Mbappe menta nang khat sansin mikmadan haka World Cup la yo khat saukol. Bud baar Ronaldo jeng ke Brasil kadba mentau kalin Mbappe ulawan kedan ke balai. Keba ulah simpas teruk mentayo Messi ulah yo kat lekol haka FIFA World Cup yau pilih ulah yo kat arkol yau Jos Fontaine kat lekol bat Jet Muller ulah yo kat saukol bat kumjuru kalin Mbappe menta ulah yo kat saukol haka FIFA World Cup gol. Bat sakawe pat ka record kabau kalin Mbappe ulah break ne kamit kadai. Ba ulah penpraya ka record jong Oliver Giroud urang leka jong ke France ubalayo santo Newcall na kabenta ke France national team. Kadba mentau kalin Mbappe ulah yo santo prakol ubadai top goal scorer jong ke France. Kumta menta ukalin Mbappe ulah batru ia kan record kum urang lekai ulah yo tap gol buntam na kabenta ka France. Hakaba ka France kelapen limno ne kamit ya ka Senegal kabadai ka tim ke baklan Afrika dalai la wekol. Ukailin Mbappe ulah yo tap gol ningkong haka menit ke bah nripo nriu ya kabala assist daw Michael Olise. Bat ya ka gol ke baar la yo tap daw Barcola haka menit ke bah prapuar ya kabala assist daw Rabiot. Haka bakane kedang day ke gol ke ban ningkong jong Bradley Barcola ban yo tap haka FIFA World Cup. Bat ukalin Mbappe ulah yo sasikol haka menit ke bak kendai pau plus nriu. Kadba ke Senegal klayo tang sikol haka menit ke bak kendai pau plusan lingba u Ibrahim Mbaye. Kumta ka France kelapen limno ke Senegal dalai la wekol kepala kurpura laipon haka grup I. Bat haba pej ke France ka sedang da kejing klanbor haka jing sedang banengkong kane ke World Cup kepala ban pedlimno awal ke Senegal kepada ke ladu hak Africa Cup of Nation. Kadba belakur ke man of the match negamit uday Michael Olise. Kum taru haka ne ke grup ngin si iya ke jing yakun ke kam itanad bha kandai hapren ke jing kenduk ke France Persia ya ke Norway. Katakan sadai haka arpo new tarik mentau najun haka puak kat arsteng menstep. Kadba kan Norway kelapen limno ke Irak dah saulo wekol haka Erling Haaland ulayu hadu arkol Marway haka menit ke arpo kendai bat ke menit ke sau pulai. Haka menit ke bah nyipun riu ulayu sasikol lingba uliyo Ostigard ya ke bal assist daw Martin Odegaard. Bat haka menit ke bah kendai pau lingba ke gol jong Hussein. Kumta kan Norway kelakur pura laipon hadin megelapan pelimno ya ke Irak da saulo wekol. Kabadai ke grup ke bas satarpha hak jingdon jong ke Norway ke Senegal bat ke France. Bat hak rau ke baar kan Norway ke sekendu Persia ya ke Senegal hak ar pulai tarik mentau najun hak por sansteng menstep. Kadba ke France kan saya kendu Persia saya ke Irak haka ar pulai terik jun haka por arsteng menstep kublai sibun.